madi mabapi le ge ba Bester a ka ba shumisitše mollwane wo go tšwa ka nageng. Mokomišinara wa taolo ya mellwane ngaka Mike Basiapato o hlola etetše mollwane wo. Ketelo yeo e tla nakong ya ge go hunahuna ge ba Bester ka no ba shumisitše mollwane wo go ngwega ka nageng. Le ge go le bjalo lekala leo le re a le amego godimo ga dinyakišišo tša malebana le go ngwega ga Bester. Bahlankedi ba hlole ba lekola moela wa sephethephethe bjale ka ge ba ya makhutšong ba itukišetša go tshela mollwane wo go tšwa le go tsena ka nageng ya Zimbabwe le Afrika Borwa. We've already deployed members of the border guards together with the SNDF outside the port to be able to take care of the vulnerable areas where we know people always come through illegally. So on that basis, we have deployed them there from yesterday. And as of yesterday, we have intercepted around 50 people who were trying to come into the country illegally. And we brought them into the port, we processed them, and we deported them back into Zimbabwe. Re sale mo mao Thabo Bester o re ditaba tšeo di bolelwago ka morwa wa gagwe ga di ba ješe di wela ebile di tšwela pele go ba kuša bohloko le go ba garola matswalo. Seo se tla morago ga gore Thabo Bester le molekane wa gagwe Ditaba ba swarwe ka Arusha, Tanzania bohlabela bja Afrika mo mafelong a beke. Go letetše gore dikemedi tša mmušo wa Afrika Borwa di thome ka dithulaganyo tša go tliša bobedi bjo ka Afrika Borwa. Mmago Thabo o re ga bjale ba phela ka letswalo la mmutla. Ka go le lengwe setsebi sa tša tšhireletšo le molola ditokelo wa tša bosenyi bja selegae ka KwaZulu-Natal Snyman o re Thabo Bester ke kgale le seganka go tloga ge e sa le morutwana wa dithuto tša sekolo sa godimo. Snyman o re Bester o golegile ngwageng wa 2011 nakong ya ge a ba šomiša letlakala la gagwe la Facebook go ka goketša basadi bao morago a bego a ba kata.